Uteti uria wegemainie na githurano kia mweri wa kanana na uthiete na mbere na gwakiriria riu amwe ya atongoria makiuria muingi gwituira matua mega na gwithurira mutongoria uria marenda ukamatongoria. Akiaria ri kaunti-ini ya Embu, Minista wa urimi Peter Munya nioritie muingi wa bururi ndugetikire kuhingicwo matua-ini mao ma gwithurira President uria marenda, guku akiuga mutongoria wa ODM Raila Odinga anahota kwimathira gicunji kia 44 hari igana gia kura ithurano-ini cia hau kabere hatari muingi wa gicigo kia Mt.Kenya kumuikiria kura, akiuga riu Odinga ari na ihinda riega ria kuiyukia uhotani. Na ile kura unahitaji ushinde ni ngapi Kenya? Unahitaji 50% plus 1 vote. Kwa sababu atashinda kura. Hatutaki kwa Mlima Kenya ashinde kura sisi tuwe nje ya serikali. Sisi sahi tuko kwa serikali, alafu sasa tuanze kutoka wengine waingie. Tujikute tuko opposition. Tunaelewana? Ama tumpe kura kidogo, alafu tukienda kwake kumwambia mambo ya mbere no dia analuiza na kuleta nini. Kugina kuoria wari mubunge wa Kigumo Jamlek Kamau ni ugite kwina hotekeku wa kugia na ngeithi cia thayo thutha wa githurano kinene kumana na uteti wa gikiro kia iguru gatagati ka ngwataniro ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja. 2022 August orio gacinda gatagati ka Ruto na Raila wahota ukona makinya mieri iri ni mageithania marute wira hamwe. Ithue guku gwitu Murang'ari tuko tuthurite andu matarehota ri tugateithika atia. Na kwa kaunti-ini ya Machakos, Governor Alfred Mutua nioritie kamiti ya IEBC ithugunde riciria ria guthurimaga meciria ateti aria marenda kuhuranira iturwa mwanya mwanya niguo gwithema na miario ya irumi iria ikoretwo igiikanirio king'ang'a-ini. Politics will come and go, but will all remain here. So my experts, doctors who are here, please prepare yourselves so that we are going to push. Ndio wakuje kwenu hapo wapimwe vichwa waangaliwe kama wako sawa. So the ones who are not okay, and we know a few, I have a list here, a few who are not okay should not be allowed to run. Oho Mutua ni anyitete baru miario ya mutumia wa president wa mbere wa Kenya Mama Kenyatta, akiuga aria makoretwo magiikaniria irumi matire makorwo na ureri mwega kuma maria nini. Hii Kenya yetu mimi nimepigwa na mshangao sana nikisikiza wanasiasa wanapoongea. Mtu ni mtu mzima, baba ya watoto wanaojulikana na wasiojulikana, mama wa watoto anakuja hapo anakaa kwa microphone anatukana mtu mwingine kwa njia ambayo hata watoto hawapaswi hata kusikia. Maya magithiaga na mbere mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni ni ugite ati kiama kiu ni gigutacukiria ikinya aria othe mathameire ciama ingi na mathurirwo na kiama kia Jubilee. Miario yake kierekerio kuri seneta wa Kiambu Kimani wa Matangi uria niwe muhuri mucarisha thiini wa bunge ya Senate na uria urathameire kiama-ini kia UDA. Andikire marwa makuga neuma kiama kia Jubilee no guo twamwiragia kuma tene uri kuga ni wa thama tia guthie nyumba iria no ri nyumba ingi ni uri kuria urarerio na ni ugiraga chai kuria kungi no tiwega gutiga mutingoe nyumba ciene ugithiaga. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni Wanga.